Yes, abakunzi ba Star TV turi mu ndege muri kano kanya. Nicyo kiganiro cya mbere gikorewe ikiganiro cya mbere cy'abarundi ku Burundi bubaho gikorewe mu ndege. Amoro Imana bane namwe Star Boy the ship turi kumwe na SIMBIZI wa Sema Kuva. Mukanya bagira baduhe turi mu ndege katabere ko turi mu ndege. Bereke. Turi mu ndege. Chicken. Yes, the chicken. Murabona turi mu ndege. Chicken. Ugomba kumenya yuko ari ikintu cyitwa chicken mu ndege. Basi uzofu umenye ico. Uri mu ndege. Uzomenye ko ari uzomenye utazi byinshi. Uzovuge gusa chicken. Byonyerekana kwiye. Ikiganiro cya mbere kugarata mu ndege kugarata kandi twicaye kugana tasha tugira kurya chicken kugana tasha. Ikiganiro cya mbere cy'abarundi bakoreye mu kirere ni turi mu ndege. Iyi saha nabwo turi ku isi. Bereke chicken kabisa. Chicken masala. Babari mu byungu. Shout. Shout. I'll get shout out. Oh yeah, shout. So, turabana bambe tuje gutera induru mu ndege. Ndabagwa kukonya. Kandi chicken zabo. Sinifanye nende kule jamba. Uzomba gute? Bo na generali ivyo muri club dirake ndahazi. Ntabwo tuzofungura turacyahaza. Oya mbwa kurira mu kirere naho. It's better more. It's more better. Urieka. Okay. Je kunywa ndindira umbwira ibyo ari. Washobora kuba juice. Cyangwa whisky cyangwa vin. Whisky, vin, juice. Wait. There is something that down there. Where's the car? Sinatasha de tuleta hapa. Ile tusionekane wajinga. Yeah. So nzama teka vraiment. Kuba influencer wanyu mwemera. Tukumwe no influencer wundi mwemera. Abo mwemera. Umujama yize kurete etepe. Rafa nasubiri utachukua. Wewe sasa tushazoea hizi Yanga. Naomba kitu chenye kimemo alcohol. Sawa. Tafuka na jua kinaitwaje? Waradua ngani bazanga byoroshe. Yeah. Wine, yes, wine. Yeah. Hey. Yeah. Me too, yeah, me too. You got to me too. Just one. Yeah. Thank you. Tasker lager. Thank you. Atuvati, thank you. This one, Tasker. Magic. Me too. Some juice from so that I can give you a bit. Some juice, yes. Juice. Yeah, yes. Yeah. You're not allowed to record them. I don't record your face. I just recording something. We are influencers. We record everything. Hi. Yeah. Don't record. We record everything. Hi. Yeah. Oh yeah, reka bareke ibyo bintu sha. No muki kodo record. No kamera byose. Nitike babirimo. Tasker.
ndakanda kanywa ke muri Kenya mborewe so rero jena mugenya Star Boy twarisabiye gusaba si bibi n'Imana niguha utayisabye nanjye yaje musenga tubasenga tumana duhire wega abantu bavuga ngo araseye burya ariko abantu batazi Imana iba mu bantu na Yesu yavuze ati naraje nshonje ntiwangaburira naraje nkeneye ibyo nambara ntiwanyambika none washaka bigende gute Imana ica muri Natasha barabizi Imana yashiye muri Natasha ati twarasabye kuri indege voilà Imana ica muri Natasha uyu niwe muntu wenyine mwana twisharanye ngaho yambwiye ati wewe nawe wotunga indege nta shari no kugirira kubera mugabo ni process ni procedure nibica bibubwo hariho sacrifice igomba kuba wabonye madame wako wamukoze mu ntoki icyo kiza cy'umugore yaba wowe ufise umugore yambwiye ati genda usume ubunye bari kugenda urapanika ati irasiyo gute wanamuachia irasiyo imisi yose nzomara ino yamusigiye la boss yamusigiye irasiyo nico ciza cyo kurongora nabo urarongora uje aguherekeje abyo marakenene ini histoire iri kirandiko ibyo izi foto mubona aturi mu ndege isi iyi video n'umuzukuru muzoyimuhe muzomubwire yuko hari umunsi Star Boy na Simbizi baherekejera boss bwari ubwa mbere iki ni ikiganiro cya mbere gikorewe mu kirere cy'abarundi igeruka cyakozwe muri projet Apollo bageye mu kwezi bari abanyamerika tubafanya na sisi abanyamerika abatsebe turabapira natwe aha turi mu kirere turi ku birometero birenga nana we birometero byinshi no hasi nitwabona ikiganiro cya mbere abanyamerika igihugu cyose cyarahagaze projet Artemis tunayijua arafu projet Artemis isi yose iravuga ati natwe bwe Natasha adukoresha iki kiganiro cya mbere mu kirere ayicaye umuzungu indege irimo abazungu benshi wait agashimwe ni karatsi ntituzi programmation uko zogenda mugabo le fait kari nomine twagiye turizeye sivyo hano umuntu arize abanomine ibiba byose kijya n'ikintu gikomeye cyane muze nagashimwe atogatwara twagiye kirakwiye natogatwara urumva muze cyo dukoze abarundi twaramutoye twaramushigikiye agashimwe nakiwacu akagatwara nakabarundi sivyo akabarundi bose kandi aratugurira imiryango nituzi niyo tugeze tugeze mu Buganda tugeze juro mu Buganda turagera turi mu Buganda bado twageze mu Buganda 45 minutes ni naena tutashari mu Rwanda yani Kivu Uganda dushika muri 45 minutes turi muri Kenya Airways muze ganombe yuko ari Kivu uzeji ndibaza ko tuba turi mu Buganda turi muri Tanzania abona ifresheri zo mu ndege za oya urazi impamvu ndabikubwiye ndondaraba kijya kiyaga ni kinini Swat ni Victoria igaturageze Victoria ni mu Buganda karansi pete zirarenga none twagurutse trésor Victoria ni mu Buganda kumbona ari kiyaga turi hejuru y'ikiyaga none kumbona harimo iyi niza guhagarara oya ntihagarara igenda direct abonye harimo place civile oya ari gusanga bayita coiffe y'indege coiffe twimosha duherekeje nanjye nambaye Queen Africa Queen Africa rero nuko rero kana gace kamwe kaje na Star Boy turi mu ndege iyi ni media kunya rero tugomba rero tumwe akambiye none uraheza juice
urazi itasi kumeze nk'ikiyeri last urabijyo niko savire bintu Silambe sabo wagaje kamariye kwe irwayare uko dusangira byose yaba nararongora n'umugore twa musangira none ntabari byose baposizo twanguramo basige namubasigiye ababwiye tushobora kumubasigira gutafisa imana imvuga yo chapfa nagira umuntu amukora ko yo chapfa kwe mwana no kwikibazo meze nka royale abantu bafise umunongo musimbizi yasize umugore we Bujumbura iganda yiwe yageze kwivuka kandi agera kuri cesarienne garutse atoca byara yende bakorera ndoshika yabyaye ahubwo bazo bya roduze mu gatondo operation mu gatondo kandi nanjye navutse roduze umwana wawe nawe agira afite roduze tuzo ko umwana tura umva n'umwana w'amateka n'umwana avutse ubwa mbere nuri ndege attention igino ni kinini kirakomeye ubwa mbere nuri ndege muzeyi ubwa kabiri n'ubwa mbere winyurije ngujya ajya kimya umengo nta nibyari muramubona ari yakimya uramubosi abasi baba journaliste bafise inzigo baba uyatubona isubu kimya urabona yibereye watu muba banzo umubosi ari yakimya hariya uyu artiste wa mbere uyu murongo wose ubona tugiye werekeza la boss Oya no uri kuri 14C. Niyo bazavuga 14C. 14C. Ya. Niyo mpamvu bazavuga ko inzoga zo mu Burundi ziryoshye. Izi nzoga. Sizo. Izi nzoga zo muri Kenya. Sizo. Iyo ngeso nimbi. Kumbe inagu. Umuruto. Chimingo ni karagasoke ndaki. Maigeze wakaragasoke. Umuruto. Taba pombe za Burundi zira nomba wasinaga Burundi. Burundi ni ojini. Ukuva umuntu wese ngo Burundi kumbe. Umuruto. Igani waramenyereye ko igani niyo chicken yabiranani. Ojusha zo. Igati nazimenyereye kamaze kuri. Urama. Bakadura amazino kwama muri Kenya. Kenya pale ni muri Kenya rero ari akaboro bita kamchele. Nugira umuno. Igaje nabanje kubaza. Umva kamchele. Wazi gikoka indaya. Kigacha kibiba byose. Bamaze kuyumvira. Kamchele niko bari. Abana bakira barundi babasanga byabaye. Bagenda kwa muri Kenya bigacha bibuko. Kabitozi no wabonye ko karongwe n'umuzungu. Mambe yarongo n'umuzungu. Abantu bagera mu ndege ba Natasha ije yaravuye muri Italy. Ajerongo yarurinde. Ndege ni bisi wabonye hano yicaye. Mahera yaje ndege agura parcela mu Kamenge ndakese. Parcela mu Kamenge. Abana b'Imana. Je hari imbere muri VIP. Nabimana yahezagiye bagaca bahezagira abandi. Ndoivu. So bakunzi ba Star TV ano hano mugiye kugiye murakurikirana izi update. Update zose. Hano Burundi buserutse. Mugiye kuzikura Burundi buraserutse. Ubundi tukipanga kandi twebwe Ocha ngo nditabo yoya. Kwino saha urazi ngene twitwa. Uyu munota ngene twebwe twitwa intamba mu rugamba. Yego. Intamba mu rugamba. Iyi ni team Ndi Nyange. Nyange ni jewe. Wewe uri Karebe. Nyange oya. Jesi ni Karebe. Urinde. Wewe uri Nyange, ila je ndi Ndari. Karebe. Nacho je ndi Karebe nacho. Karebe Nyange tumona kocha. Hamwe na Fere ari ya Fere. Intamba mu rugamba. Serukiye iki? Igihugu. Tugiye guserukira igihugu muri Kenya. Abatanzania bashitse tugiye kugenda n'abatanzania. Abandi bashitse bashishi baby bamaze gushikayo. Urazi ko na wa mu artist akora na boss Femi1 ko arimwo ngiye mu gihugu cyo wabo. Femi1, Femi1. Tubegi twanje turi hasi muze. Niki? Akabegi muze. Tagashize ngaho muze.
Konda karonderamo fatira ugo gwagwa. Uze kwihangana ubu n'ubuzima bwacu bwa mbere mu ndege. Jewe Situshaki soga ya. abanze ni. Voilà. Atufe ku mwana utugireza. So urumva nuko bimeze. Soga kumeze. No ifu kubinguko. Namo ufite kubera ngo na max. Bazana kubere nyine umuntu item. So dukumuna Simbizi rero wasema vumba. Mama wangu yakubwiye ati ubona Natasha kuri indege imikoshi yagushize ko yose nambari mikoshi nambari baranzinditse byose biragiye wa musi twababwiye ati ni muroge turabe byarabanani riga bararoze byaranze yabaza baroze twababwiye ati ni muroge turabe ko byanga ko mission yawe bararoze kuba byaranze barayanga bararoze bitera gapata Simbizi yego gusa kino kirangyoye Natasha kano gaciro aduha abona ko na mama Afrika nawe ne vraiment arakaduha kandi mari muheza mama twamuherekeje mu gihugu mari muheza gire nubwo hari abantu batabibona kandi eba tuzokwama twamuherekeje wakoze ikiganiro kuri nuzenya BBC yego imvo n'imvano ikiganiro twakuze twumva n'ubu lendi dufise programme muri BBC Gauze nayo abantu bacu bashakura ko yatwara oya niba bishimye kane ubishimye biba turabakozi uno umukozi wo mu nzu ni mu bishime ubonye abarundi bakoze ikiganiro bari mu kirere bishimye je ndibuka kera numvise umuntu uri indege hano ukuntu twakunda bakobwa ngo baja mu madege bakagenda iki n'iki Chekupa ntango kuri ndege awezi kanitisha munapandaga ngo avyo ibiki n'ibiki bituga kangeshe ndege sindayuye ntakintu utarakora kwisuku icyayi unacho iki cyoce kiba kina nani kina baki ari habuziki kurizwa indege nakazi kora biraryoshe rasta apana kurizwa indege la boss apana ugiye muri potapota urabona nk'ubu la boss yawara muri vacances mu Butaliyano mu karuhuko ubu yaje nga ubagiye mu kazi tugiye i Nairobi gutora agashimwe n'indirimbo yiwe kule iragiye iri mwihigano ari mu kazi natwebwe nk'abakozi aduhaye agaciro ati namwebwe bimwe musanzwe mukora umubikore bisigura yuko ikisi ikintu gito wewe ubigira bito wareka turafise imbuga zikomeye zo kubigira binini poste cyangwa mbe imbuga zose ziko zifise bisi wacu mbe usigaye ninde none wowe bipostinze Edisa kabiposta jewe nkabiposta nina takabiposta kabo grani plutôt kaboro nindu urachokoza achokoza nyawe wena uti usa dushimire Imana manza urindire gato by the way inde manze mvuge sawa dushimira abantu nabonye badupostire tukuri kuri airport baryoherewe kino gikorwa batwifurije urugendo rwiza sivyo biza yambara naje abasha yakuva kera kwe urumva abantu batwifurije urugendo rwiza n'akazi keza Imana baheza twababonye ariko hari abo bitaryoheye turabaserukira neza akazi dukiyemwo naki wanyu content tuzoba na copyright tuzobatera rundako shira kuri Facebook twaje ngaho kubahereza content twaje ngaho kubabera abasuku twaje ngaho kubakorera twabera ijisho dukeneye yuko imbuga zose zibaho iki gikorwa tugiyemwo mu gihugu ca Kenya imbuga zose ubwo baramaze gufata indege bado niyo mpamvu yamerekeje rero umunsi mugiye kwa Canada oya kuba Canada ukora iyi basi kugira vacances tuzoza gutemberayo tugaruka Natasha ntaba itarima bitandukanye Natasha ba mu Burundi akagira vacances muri Italy kandi vacances iba nini gusumba imisi abahanga ngaba aragira vacances ngagasubira muhira gukora akazi ariko hari abandi baba i Buraya baza kugira vacances mu Burundi
ama abantu umuntu abite ngo muri impunzi bagatangura kujya imihayo twe turi impunzi gute none gumaha dupambanira ngaha mu biyo kiduma bari muri Kenya twari kuramukanya mbwa yamanutse Bujumbura ko yaje yasho baba sha yasho nagiriyo atuyirekaho mwende mutange amashuka wewe Cedric andanga amashuka utanga amawadi y'amashuka hari twe tugiye kuzana agashimwe k'amateka mu gihugu international urazi Kenya ko mu bihugu vya Afrika mu bihugu bitatu biteye imbere Kenya irimo nyene tugiye kuramusa uwitwa Ruto nyakubahwa Ruto tugiye mu gihugu cya Ruto tumuramutse ati nyakubahwa Ruto ni sawa hajya nawe natubonye aravuga ati abapfa kwa papa Afrika intare abahungu ba papa Afrika Ruto niko atubwira intare zo kwa papa Afrika ega papa Afrika aramutwara Ruto urabizi ibyo mufyina intare ziraje irindira maze kubona intare kazi Natasha warana brand yake kubwa no muri nje amaze kuronka agashimwe k'umukuru w'igihugu wabonye tugiye muri airport abandi batora passport zacu banyarutsa wabonye ko aciye abandi baruhukira hajya Natasha ni star kwere bamuraje bakonsonye muri airport amafaranga menshi Natasha ni star unajua Smailo fait 18000 mu quartier airport jiwaze moja 40000 nabonye manager ari shafi rakizine ndavuga amasekonde muri airport hasi kubaza ni kano kananyoeka kwa Smailo fait 18 mu quartier 40000 imekunywa 4 unasikia nani hatari kweli ibaze na bodyguard hariya turajanye hapana sio vile vya kumfikisha pale kumurango kisha unarudi nyuma Ebya karabasasi wewe karabasasi wewe uzi kugiye mu gikorwa basi ntutware basi twebwe basi ubwo buryo nabwo ufise usanga ngira bitabo ngabo bounce na manager Kent Pina usubiye gusigara ku muryango Kent baragiye barahuriye muri Nigeria siko byagenze Kent Pina yagiye n'urutaro bavuga umuturura uranyobwa tu inzoga yabiha gute yareka uranyobwa no mu ndege muze gusa iyo chicken yabo yananiye pe so urumva rero nuko ibintu bimeze je na the ship turi mu ndege bisigaye baza yuko ibisigaye nababwira update zose ini introduction ibisigaye izindi update zose turazibahera ndege twagize iwacu umugabo Imana bandi baratekereye bandanye bahezagira cyane gose bless